Čaute ľudia, zdravím vás DJ Greenty, bože tu je strašná zima. 21.12. Tekovské Lužany, New Pool, 12 DJov a vy. Začíname o 9, končíme ráno o 6. Bude to super žúr, všetkých vás pozdravujem a pozývam. Mimochodom, Merry Christmas! Čaute, moje meno je Samuel Alares. 21.12. do Tekovských Lužan do New Pool sa uskutoční veľká Big Room Party, kde sa stretne 12 DJov celého sveta. Čau, moje meno je DJ Hugo, K-pop, Ulmer a 24. decembra ťa pozývam do klubu New Pool, ktorý stojí v Tekovských Lužanoch na tom správnom mieste. Tu sa uskutoční mega veľká party. Za nás sme DJmi, moje set tam začína od 2. do 3. tak nečkaj, kolegovci vám tiež naslovia úplne čerstvé soundy, takže 24. decembra New Pool, Tekovské Lužany, mega vianočná party, nezabudnite vás. Starý dobrý úpo, čau. Čaute, moje meno je Spirit a chcem vás pozvať už túto sobotu 21.12. do klubu New Pool v Tekovských Lužanoch, kde sa uskutoční veľká žúrka, vianočná žúrka, viac ako 12 DJov z 3 krajín, takže nezabudnite už túto sobotu a šťastné a veselé. Szevasztok srácok, nagyon kellemes szép jó napot! LND DJs és jó magam Mr. Swiss nevében mindenkit szeretettel meghívnám egy Fergetek partira, amely december 21-én lesz a New Pool Disco Clubban, Nagycsallón. 12 DJ egy helyen, Magyarország, Szlovákia, Anglia. Szóval, esetleg mi nem tudnád, hol fogsz bulizni december 21-én, akkor Nagycsalló, New Pool, mindenkit szeretettel várunk. Sziasztok! Prší, len sa leje, Greenty sa tu na vás v zime smeje. Čaute.